bakhona abathi yimini yami namhlanje. Hallelujah. Praise the Lord. Sithathe lithuba sibulise kakhulu kumfundisi wami, umfundisi uJejane host yale mvuselelo. Ngicela sikhe simshayeleni izandla ezikhulu ngegama lenkosi Jesu. Sibulisa incebo sikaThixo zonke esikhona kule ndawo. Siyambona umfundisi uMbayipheli nowakwakhe. Siyabulisa tatam. Sibulise umfundisi uSiqoboqobo nomntaka Brian, amadoda amakhulu. Ngicela sike sishayeleni abefundisi izandla ezikhulu ngegama lenkosi Jesu. Sibulise omama, sibulise otata, sibulise obhuti, sibulise osisi, sibulise ne-worship team esihlabelelayo. Sibulise uSunday school ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Hallelujah. Ashayeleni inkosi izandla ezikhulu. Sibulise no Major One, umntaka Ndura. Sike sishayeleni abantu abasihlabelelayo ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Unendawo ekuthiwa kusematolweni, kuthiwa kuseMagent. Imagine ke ingaziwa, ayinokwaziwa ngabantu bonke lento kuthiwa imagine. Apho xa ufikayo ukuhamba ufike uhamba straight uzofika ngokusewudidizela. Uhleka wedwa. Ulambe isisu semqolo. Ufike xa ufike endlini uzawufika ugqibe kwanto ekhabhathini. Uqhunyiwe insana emaxesheni. Hlala 776 emadikani. Lajikele emveni kwendlu athi Yesu namhlanje ngiqhunywe insana, athi ngiyakwamkela ngene enhlizweni yami utshintshe ubomi bami. Sokela that ubomi bami zange buphinde bufane nakuqala. Into engangizenza ngohlukana nazo nganami ngisekhona abazalwane. Siyambonga uThixo nangelithuba ngihamba indodwa, ngihamba nesifonyo sami, ithambo lami lekhendakhe, isithundu sami sojika amadrive, isambela sangiselanga. Anishayele noma uthukela izandla ezikhulu ezinyama ngegama lenkosi Jesu. Siyamba ke nonyana uMnyameko opha inkonzweni. Siyambe nonyana ke uNtando noMusa ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Praise the Lord. Amen. Ngoba nabalindele uThixo athethe nathi namhlanje. Abathi thetha uNkulunkulu. Ora sabana hashanda. Inkosi epha yemeyo Ibhayibheli lithi njengomvula ewa
Sisi umhlaba siyathandaza egameni likaYesu. Sihleli phansi Nkosi ukuze uthethe nomuntu ngamnye kule ndawo. Oh yes. Thixo wethu onamandla onke. Siyazi Nkosi uplani yakho ukuba sibe silapha ehlweni. Haleluya. Egameni likaYesu sithandazela usinikeze indlebe zikamoya. Sikuve okumoya kuthini egameni likaYesu. Singahlala phansi ekukhoneni lenkosi. Ngicela sibaleke siyezwini lenkosi. Incwadi kaYezenzo chapter 28 sifunda uverse 1, uverse 2 noverse 3 sibese siyathandaza. Yezenzo chapter 28 verse 1, verse 2 and verse 3 sibese siyathandaza. Asifundele umuntu osele itholile. Baqala ukuqonda ukuba isiqithi eso kuthiwa yiMelida. Amabharibhari elawo asenzela ububele obungahlali busihla. Kuba aphemba umlilo asamkela sonke ngenxa yemvula esifikeleyo. Aphemba umlilo sibambe lo ndawo. Kubeleka mama. Nangenxa yokubanda. Ke kaloku akubona ukuba uPaulos utheze inyanda yentsasa. Wayibeka phezu komlilo. Kwaphuma inyoka ebushushwini obo. Yanamathela esandleni sakhe. Thandazele mama. Bawona izwi lakho elimoyeni ngcwele. Sihleli phansi Thixo wami ngcwele. Dala ngalo khonzwa kwesemile. Sibekela umfihle sive wena uthetha ngaye egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. Amen. Siphinde uverse 1 mama. Bakuba besindile. Indaba yami namhlanje ikuletha. The Bible says Paul beshayiwe zizinto. Ikiphambile babehamba ngesihebe. Behamba ngenqanawa. Sasaye ngenqanawe waphansi ufele enqanaweni. Ikiphambile bakufika kule ndawo yaseMelida. Umbhalo uthi usathane besayigqibi ngesikhathi besaywa ngamasa olwandle. Ethi usathana ubuphelile ngabo. Usathana ebesayigqibi ethi lo Paul awunyakazisile umhlaba ngokushunyayelwa kwendalo esilungileyo ngoku ubuphelile ngayo. Ngo-2020 nabathakathi namadimoni selagwile ngawe ethi kuphelile. Kodwa kwavela lo mbhali wabhala indaba ethi akuba besindile. Kugqityiwe ngamadimoni kodwa kuphelile ngabo. Ethi iBhayibhile kwakuba besindile. Indaba yam namhlanje ithi awukho lapha ngempazamo, kwakulapha ngecebo likaJehova. Namema udlelanga kwesitulo kwakuhleli lapha namhlanje. Abathakathi benzima luphelile ngawe kwakuhleli lapha. Kwakuba besindile.
Isindile. Imichado iphelile ngo-2020 kodwa silapha kwawuma esindile. Silapha kwawuma sisindile. Silapha kwawuma sisindiliwe. Silapha kwawuma sazaliwe. When they had escaped, T Tukela escape. T Tukela utimpunguki. Iti Cindy. Iti Bible. Wow, Kuba. The city. In other words, is about the Bible. Satan went a mistake. Wangekaya mawashule ukubabulana ukusisukulwana yakisifusashi isisukulwana yasisindileyo amabulawa ubutsotsi nayinsango watakiliyabhala ibhayibhisi ngo-1999 yatamangani bakathukela masile kwakwakuba esindi awusida akakampazamo kwakusida kathoko kathixo ngengamfumela usathana usinde kodwa ngenxaya usindile yikhona into ezawenzeka nakwa-2021 njengoba usindile yikhona into ezawenzeka njengoba usindile yikhona imihlaba ezawuqabuka njengoba usindile yikhona izawufakwa andazuliswe yintoni 2020 andazusalwe yintoni 2020 andazulahlekelwe ngubani 2020 mhlawumbe ulahlekelwe i-breadwinner bekumele ukhula ngengqondo mhlawumbe ulahlekelwe ngumama bekumele ukhula ngengqondo kodwa ngizobhala namhlanje 2021 ngithetha ngohlobo oluthile labantu oluthi ngifelwe mama ngifelwe mtata lahlekelwa ngumsebenzi kodwa ngisindile bengibeka amadimona kamavumelanga basinde bathi ngenxa yempazamo ibhayibhile kwakuba besindile zaphana nezanto zabasa umlilo ikwasisoyenza sizobasa umlilo ubasalani lomlilo indaba sisindile njengoba wafyela uyesu kulentente usindile njengoba ulapha usindile ibhayibhile when they had escape abasa umlilo lo-2021 indikasayenza sibasa umlilo sizabayikhuphe amadimoni
wenza ntoni? Njengoba usindile wenza ntoni? Ukusinda kwami 1999 same day ngashumayisa ibrother yami yasindiswa. Basinda ba? Ngashumayisa abangani bami obhotshotho basinda same day. Anyuka ndatshona ngangeniswa yonke ndatshona ekwezi ndibaxelela ngoYesu. Uthi omnye njengoba unxile kwankohla ngolesihlanu ndathi bengolesihlanu kodwa namhlanje sengiphulukile sengisindile sahlokoma isoko sathi wenzela ntoni lo mfana kodwa imthipozi wenzela ntoni imthipozi atakashukusindi ngithi wofane ngimoya awufane kakoke takela wenza akuya naho ngiyenta sidile awusindile neto wahlukana nazo, awusindile neto zilahlayo, awusindile neto zenzayo. iBhayibhile baba besindile babasa umlilo. Asangizohlala empheko sizobasa umlilo. Amadimoni ale ndawo asenkingeni. Izilwane zale ndawo sengxakini. Indaba kufika abantu abasindileyo. Sashumana eBhungweni 2001 wakhala intombazane engumthakathi. Ethi saphunywa owenu basizobulala. Uthi but sasikwazi ungena ngenxa icingo lako wenu. So silele thina. Kanti ulela uhlobo labantu abasindileyo. Ngesikhathi silele kanti lento singenileyo ayinelanga. Uthi umthakathi wale ntombazane ucingo lakho wena uvutha ngabo mfihla. Indaba xa usindile akumele kuhlale nje ufuneka ubasa umlilo. Umlilo ubasa ngantoni? Ubasa ngomthandazo. Umlilo ubasa ngantoni? Ubasa ngokuquka nenkonzweni. Umlilo ubasa ngantoni? Ubasa ngokuhliziyo ekaNkulunkulu. Umlilo ubasa ngantoni? Ngokukhala besindile. iBhayibhile babasulile. Xa bebasulile ithi iBhayibhile kwaqhamuka inyoka. Ake ngihlale kuloo ndawo. Kwaqhamuka inyoka. No, asisileqe inyoka. Awekho umsebenzi kumbasulile. Yangazona bana. Ngesikhathi esibasa umlilo inyoka ziyafumbuka. Ngesikhathi esibasa umlilo inyoka ziyasha. Ngesikhathi esibasa umlilo inyoka ziyanyakaza. Ethi iBhayibhile bathi bakubasa umlilo bafumbuka inyoka. Yeyi ukanenandaba ngenyoka zikuleqayo ezinyoka zikuleqa indaba zivumlela. Kawuthotha wena kuthiwa yintoni lusenayo solela inyoka zivumlela.
nonyaka oyi-1 sindisiwe. Ngapha abanye bethetha into engayaziyo xa bethandaza. Bathi xa beyithetha lento kunomlilo nguva. Uqala kwami babethi xa beyithandaza lento ndive ngivula amehlo ngithi angizuthandaza. Xa kuthetha into engayaziyo. Kanti angazi uba sebefikelwe yinto yasezulwini. Okunengoma eyayithi ayichitheke le mvuselo. Kanti le mvuselo seyichithekile. Athi ngisoba abantu xa beyithetha lento kunento enyana semzibeni. Akhumbula amazwi kaJesu ethi okholwe kungakholwa kumazwi engiwathethileyo phakathi embini eswini sakhe koqhabuka imilambo yamanzi ampompozula phakathi. Athi umbhalo uJohane uthi xa wayithetha ngebhaptizim kaMoyingcwele nebhaptizim yomlilo eyayizakwenzeka kubo. Yiyo le yenzeke ePentecost. IBhayibhile kwabonakala ilwimi sehla ezomlilo ngoba lento sihamba nayo ihamba nomlilo. Athi ngibusele kwenye indawo uthi uJohane xa ithethayo bethi bamKristu uthi nguKristu kodwa uKristu seza mina ngiseyifikile ayifikanga. Uthi umahluko endizombona mina ndibhaptizele emanzini abandayo kodwa yena xa ifika uzondibhaptizela emlawini womlilo ngoba lento sihamba nayo ngumlilo. Ithi iBhayibhile xa ithethayo ngumlilo kusuhlobo labantu lapho ingumlilo ngaphambili ingumlilo lento sihamba nayo yeyomlilo. Yafika ngePentecost yafika ngomlilo. Ake ndithande ngibusele ku-Old Testament uMoses uLucifer zikatatazala wakhe ekuthiwa nguJethro. Wathi xa ihamba wathi ntona ndibona wabona ithole livutha kodwa ummangaliso njengoba livutha alipheli. Bayeka bathi uzawuphelelwa ngizomkhalela awupheli. Bayeka bathi umzulu wakho uzophela kodwa ngizomkhalela awupheli. Bayeka bathi uzophelelwa kodwa ngizomkhalela awupheli. Ngibona itholo lisitha ngumlilo. Athi iBhayibhile xa isi-introduce uJehova uthi unegama lami ndinguJehova umlilo ohlayo. Into siyiphethe namvuselelo sivala asiphethanga into. Amanzi akhona siphetha ngamanzi. I-oyela esikhona siphetha nge-oyela. Iintambo zikhona siphetha ngantambo. Iivaselina zikhona siphetha kodwa into siyiphethe ngumlilo. Zothetha into enye kuyo ithi basa. AyingoThixo ecebisa uMoses nge-altar. I-altar sisibingelelo kwi-Old Testament ekwakuthathwa inyamakazi noba yinkomo noba yivana noba imbuzi ebekwa kwi-altar